ko će voziti ove aute, ko će dolaziti, ko će se družiti. Ovakvi edukativni filmovi služe da mladić kupi stari automobil i krene sa njime na put. štěstí nechce sem. Z vagabundy na chodníku chrápá, jak si raději ve své rodné zemi. Tam Joe složil hlavu do kouta, má sen, že si kousne plivouta. Confidence in our ability to propose to host for a second time in Italy, and the successful that meeting held 12 years ago and the following ICCR in Rome of 2008, where our club was co-organizer with other Italian clubs, Citro. C'est traduit avec Cuné. Avec près de 5000 habitants, se trouve en Piémont, comme Vinadio. For inviting us to this wonderful place. Without you, we are nothing. Thank you to Citroën for building our car.
we usually meet each other in Samoborci, a lovely town near Zagreb, which we call the 2CV capital of Croatia. Welcome to Croatia. Please vote for us. Everyone who has a glass is coming. Thank you very much. Good night. Naš je Igor, driver pravi. Zuliću. Dobre, pogledaj. Jel zdeno? Kaj bi bilo? Evo video sve. And the winner is Croatia with 52 votes. Congratulations. Przedstawicieli ekipy chorwackiej zapraszamy do nas na scenę. I didn't see the move. Proszę Państwa, Chorwacja, przedstawiciele Chorwacji, którzy wygrali, zaprosili na scenę swoich konkurentów, czyli przedstawicieli Włoch. Także na scenie widzimy również i ekipę włoską. Više se Bogu moliti i da znate da sam ja tu kraj vas. Koliko još mogu. Ja jesam star, ali još mogu. Ona